Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalımızdan kattaloğuçular. Bugün 15 sentyabr 2021 yıl. Biz Nokat Borborduk Mal Bazardan 15 çakırım Kızılkaya Nokat yolunda жайгашкан Жаңы Nokat Mal Bazarına geldik. Mal Bazarının ayağını gördünüzler mi? Çoğun öyle Mal Bazar. Bu жердегі haftanın 3. gündörü. Жана ушундай эле 6 күндөрү мына ушундай чоң эле мал базар болот туугандар. Элдин баары ушул жерге келип, алып, сатып, керектүү иштерин баарын бүтүрөт. Сиздер биздин каналга катты эле болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар туугандар. Мен анда бүгүнкү чыгарылышты мына ушул саан уйлардан, букалардан, эркек ургачы, кунажын, торпоктордон тартууну баштайын. Sizler bizden çıkarılıştı akırına çeyin görürsünüzdür, söz türlü fayda alasızlar. Men sındığı çoğun mallardan, paroda mallardan eğilerinin telefon numarını kaldırıp getirmeyi daha hareket kılayın. Anda biz başladık. Nasıl yerde uşuluyu bağlıdan hazır görüyoruz. Kançaga suradı ekan. Assalamu alaikum. Bağol tava. Kançaga berбей атасың aka? Бербей атат. 46 миңге мына ушул уйду. Эне бала уйду. Багылат экен. Bunun торпогу ургач торпок туугандар. Көрдүңүздөрбү? 3 эмчек экен. 3 эмчек. Эми туугандар мына көрдүңүздөрбү? Базарга бир сындуу уй кирген. Менимче ангус парада. Окшоп кетет. Же ангус бекен? Ангус, а? Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Ангус уйдун баасын билели. Бирок музоосу эмес окшойт бул, өзүнүкү эмес окшойт. Өзүнүкү. Башкача го бул. Өзүнүн парада букалардан качып. Өзүнүн местный букалардан качып калган экен. Бул ангус эне баланы канча дедиңиз? 150 миң сом. Көрдүңүздөрбү туугандар? Будан башка дагы барбы ангус уйлардан? Бу жерде жок да, үйдө. Негизи үйдө. Сиздин телефон номериңизди калтырып кетели анда. Кызыккандар болсо. Сатылбайт алар. Сатылбайт. Эми мындай маалымат алыш мүмкүн. А? Макул. Баа болду болбодубу? 125 миң. 125 миңге бербедик дейт. Бунун торпогу эркек ургачы? Ургачы. Канчанчы торпогу? Мына экинчи торпог. Экинчи торпогу. Мына көрдүңүздөрбү? Ангус парадагы. Ой, торпогу местный букалардан эле өзүбүздүн местный букалардан качкан экен. Бирок торпогу башкачараак. Так. Баа болуп аткан жерлерди көрсөтөлү биз дагы. Ана баягы баа болуп аткан ой. Abi бересизби? Канчага бербеди ушуна? Канчага сурадыңыз? 70 миң сом. Торпогу торпогун аз көрөбүз. Торпог эркек экен да. Hiç kimse geliyor. Assalamu alaikum. Qayсы мал баа болду? Hem onu soruyoruz. Канчага сурадыңыз? Hem soruyoruz. Gel. Сурагансыз гана. Bunun торпогу жакшы торпог экен, сындуу торпог экен. Жок. Ha. Сындуураак экен да кичине. Эркек торпогу менен. Уйду көрсөтөлү толугу менен. Канчага сурадыңыз? Ha. Канчага сурадыңыз? 50 bin soruyor. 50 миң сом сурап турган экен сразу эле. Андай эмнеге сүттүү уйда көрсөтөйүн туугандар. Желиндери Elinde turşusu var itama kes. эм койдуба? Kes, sen soğul diye kes. Ал эке толтуруп алып чыгат эле сабай болмозорго. Ha biz soğudurmaya alıp çıktık ya. Жакшы. Канча дедиңиз малды? Oldu 70 bin diyelim. Торпог эркек, берекке өткөрүңүз торпог. Torpağın erkek ya. Мынакей торпогу да. Torpağın yanındadır. Канча баа беришти? 63 bin kılıçtı. 63 миң кылышты. Канчанчы торпог экен?
Dördüncüsü. 4-cü balası kendine. Gördünüzdür. Жақсы. Жақсы, базарыңызды берсін. Ақсақал, ассаламалейкум. Мал алдыңыз ба? Сатасыз ба? Мынау сізден mi бұлда? Мынау сіздікі бе? Мынау сіздікі бе? Мынау сіздікі бе? Қанша екен ұшы малы? Жақсы мал екенле. Айтпады ой басын. Ушул малы баа болтат менимче. Мына ушул үйдү эркек торпогу менен канча дедиңиз? Ургачы экен торпогу. 75 mi? Канчага сурашты? 66 миңге сурашты. Биз баа болоткан жерлерди көбүрөөк тартууну аракет кылабыз дайыма, бирок азыраак болот. Ушул үй баа болтабы? Канчага бербедиңиздер? 64 миңге торпогу эркек экен. Канчанчы торпог? Ургачыбы? Жаңы туулуп турган да. Канчанчы торпогу? Экинчи. 60 канча деди? 64 миң. Жакшы. Мындан дагы бир ала уйду торпогу менен баа болот да? Торпог эркекпи? Ургачы. Торпог ургачы экен туугандар. Уйду мындай толугураак көрсөтүүнүн аракетин кылам, бирок тилекке каршы мындай жыш жайгашкандыктан жакшы көрүнбөй калат кээдечи. Канчанчы торпог экен? Биринчи. Канчага бербей атат? 63 миңге. Көрдүңүздөр туугандар. Бүгүнкү 5 литр сүтү бар экен. Ошону менен жана дагы мындай бир ала ой турат туугандар. Торпогу эркек экен мунун. Баа болду? Баа болду? Канчага сурашты? 70тен аз мал жол сурашты. 70ке жол сурап атат. Жакшы, эркек торпоктуулар бир аз кымбатыраак болот. Сүтү канча? Бир 5 литр барбы? 5 литр. Жакшы. Ne oldu? Биз эми 75 dedi. Artık kaça? кайсы мал баа болду акелер? Мына жактабы? 70 канча берди? Канча берди? 70 mi? 3 okşayın. 73 миңге мына ушул мал баа болот экен. Торпог эркек. Мына ушул үйдүн дагы баасын билип өтөйүн сиздерге. Канчанчы торпог экен? 4-чү. Эркек ургачы. Сүтү кандай экен? 6 литр сүтү бар экен. Канчага бербедиңер? 74 миңге. 74 миңге баа келди, бербедик деди. Торпогу дагы. Канча күндүк торпог? Bir жумалык. Экөөнүн 141? Экөө канча? 140 миң. Экөө 140 миң баа болот экен. Мына ошо ала үй канчага баа болду экен билбедиңизби? Канчага? 110 миңге алып турушу мал. Көрдүңүздөрбү? Өзү жалгыз, торпогу жок, 110 миңге. Негизи базар түшүп кетти деп жалат болбоңуздар. Сындуу малдар дагы эле ордунда эле пул. Акчасы ошол боюнча. Мына ушу таргыл уйдун баасын билели дагы, андан кийин биз жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум. Канчага алдыңыз ушуну? Өзünüz ait veriniz. Ургаш торпогу менен. 65 алсаңыз керек да. 50'ge 2,5 bu. Охо, мен өтө эле немем чамам жогору экен. 52,5 алдыңыз. Ушул баа болот менимче. Мына эркек торпокту саан уй. Канча бербей атасыз? 76. 76га. Берилбей атат. Канча дедиңиз?
90 ming kem var ekan. Gördüңүздөр Men endi sizlarga Qunajin bozorining baholарын bilүүnü başladım. Жақсы берсе о. Assalomu alaykum. İşler yaxshimi? Жүрөсүзбү? Qanchaga berib aytasiz shuni? 31,5 ga. Bunaga. Mana shu Qunajinni, qo'y. 31,5 ga berib aytam deydi. Aldыңызбы? 31,5 ga deydi. Biz Qunajin bozorida толығырақ сіздерге жақсырақ көрсөтүп берели. Бүкөн бер ата карачы. Qunajinлардын баасын бир айтып берчи. Агы 30 миң. Аг кызыл 30 миң. 35 миң, 45 миң. Канчага сурашты? Bitta narsa aytaymi? 1000 so'm qo'yib beramiz, 20 so'm falan. Nima niyatda agar niyatda sotib olganlar. Kızıldı 27 ming qilib turibdi. Mына kızıl qaşqanni ko'rdingizlarmi? Aqtichi 33 ming. Bu boz ekan. Sveti. Yaxshi. Shunchalik solishni ko'ringda. Ya Qunajin bozoridagi Assalomu alaykum. Qaysi bog' bo'ldi? Mala? O'zim molim baldari. Joylardan kelib tur, ha? Birinchi bob sirlarni baldari. Qanchaga berib aytadi? 35 ming. 35 ming. Жақсы сұрапсыз. Да малда толығымен де жаннан көрсетіп қойыңызшы. Мінекей 35 мыңға шуны беріп айтады екен. Әлгі сындуу нәрселер жақсы пул туғандар. Qunajin bozor жота жақсы қыз ұтады. Сауал базарға қарағандачы. Assalomu alaykum. Bozorыңizlar bersin. Qaysi mallar bor oldu? Doğru so'rang berem aka. 33 qara. Buna qarabi. Qanchaga berib aytadi? 33 ga berib aytadi. Yo'q aka. Endi yaxshi bo'lib ketdi. Qaskana. Universal bozori. Ko'rib-cho'ylansiz, ko'rib-cho'ylansiz. YouTube'dan izlep çıkıp görüp koyarız ansamsa. 33 ming sotdim aka. Yo'q, undan Qaysi bog' oldu akalarim? 3 baş. Qanchaga? 93. 93 mingga. 31 mingdan so'rabsizlar. Bular bu yil bu qadar qanchaga qochmaydi? Qancha ta? Bozoringizlar bersin, savdoni qilingizlar. Buna zakam zaman qiziqchilarda shu. YouTube'dan Qo'shadi ona qolmadi. Assalomu alaykum. Havo qandaysiz? Densoqligingiz yaxshimi? Mol sotdi-da. Mol sotdi. Nima qilaylik-chi? Puli bor ekan dedi. Buna ongus o'xshatsinlar. Ongusken ko'rib keldim-da. Bir chekadan aytaylik bolalarni qana. Yeni olmaganlar aka. Buna şu torpaqning bahasini aytib qo'yingchi ma'qul. Bahası 35 ming. Chekadanlarmi? Yo'q, 30, 45, 35, 35. Buna shuni qanchaga so'radi? 1 ming so'm so'radi. 31 mingga so'rab turib berib beribdir. Biz urg'ochi to'qmoqlarni tortuvni boshlaylik. Hozir qaysi bog' oldi? Barakalar, assalomu alaykum. Buna to'qmoq 36 bo'ldi. 24,5 ga sotildi. Hozir sotildi. Buna 36 ming 200 berib aytadi. Bering 500 ni. Da 300 ni bering. Beradi. Bizlar bu tarafda ikisini. Qancha oldu? Sen versang bo'ladi gana. Qancha deydi? 35 mi? 24,5. Ha, 24 çar. 35 deganim qara. Ushul buna torpoq qancha bog' oldi aka? Endi keldi. Ha, hozir keldingizlar ha?
Aka sizin turpaklarınız kança bağ oldu? Bağ verişti mi? Buna 30 dediniz. 30 bin dedin onu. Ha buna neçe? Buldak 30 bin. Жақсы. Var bereke hal falan değil. Erkek ekan bular. Kaç ekin çal? Kaç? 2.36 ming bo'ldi. Aşina olsa gelin soranca. Adam var ha. Verin şimdi. Evet taksir akam. 2.36 ming bo'ldi. Ha. 2 urg'och turpoq 36 ming bo'ldi ekan. Shunda 15.500 dan. Yo'q. Shu daha bir adashdi. Otuz altı ming 200 verdiniz be. 18.100'den verirsinler. Vay 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 vay. On segizin 100'den verip dur tuğanlar. Ambulans olsa 24 ming'e getirtir. Gördünüzler mi? Urgaç turpoqtardın bağları. Bulda urgaççı bunlar. Bağ oldu tamam. Kaça suraştı? Bekar. Bekar ha? Bekar olup ketmiş. Arzan eken. Öte de arzan. Ya kayasıda mı o? Bakalım bunlar turpoqtары bağ oldu. Ha. Turpoqtar bağ oldu. Az aldım. Kaça aldınız eken? 22 canım, 16 canım. Bunu 22 жарым oldu ha. Narxı 16 жарым kişinarak. Bunlar ekoten urgaç turpoqtar. Şu turpoqtarga ko'proq bosim jasagım keledi. Sebep kommentarlardagi o'ta ko'p so'raysizlar. Assalomu alaykum. Ushul qancha bo'ldi? 35 ming. Ha, 30 bermediniz. Bermey qo'ydingiz. Ne olacak? 32 jarımga bağ oldu bermediniz. Жақсы. İşleriniz жақсы tağa. Бересіз mi? Qaysi? Ha, ушуну айтты азыр ага. 32 жарымга бербедим деп. Qancha oldu şu qunajın? 30. 33 ming. Жақсы qunajın ekan. Sındı qunajın ekan. Bu yerde erkekler de urgaçlar da var ekan. Erkek turpoqtar ha bular ha? Qanchadan bağ oldu ekan? Surashda o. Erkek turpoqtar 20 mingdan ekan bular. Aka bular erkek turpoqtar bu yilda. Mına şul bağ oldu o'xshaydi. Bağ oldu o'xshaydi ha? Qancha bermaydi? 18 ming. Жақсы. Gel, sen de otur var, ben daha çatalcı yüklü koy. Ne sattınızlar? Alındı. Aldınızlar mı şunu? Qancha aldınızlar? 57 ming. 58. 58 ming. 58 ming iki erkek turpoq ha? Bir sarı, bir qara. Erkek torpak. Жақсы. Mına şu ala turpoqtar qancha bağ oldu aka? 85 kamlar oldu. Ekön. Surashdi? Qancha suradi buni alani? 72 juuna surab tur. Жақсы turpoqtar ekan. Sındı turpoqtar. Beremek ben. Aytganim berib ol. Mına şu turpoqtar bağ oldu. Meni qara. Chetga shop chiqdi. Chiqarib berasizmi? Chiqardim men, chetga shop bor qon, mashina qancha? O, pastda tak. Ayda opardim. Qancha bosh bağ oldu? Uchovi. Uchovi. Qanchaga berib aytadi? 102 ming aytdim o buni akasi. Adam propanerde 102 mingga 3 bosh erkek turpoq. Ayda chiqardim. Ayda. Yengilroq chaqaya. 102 mingga buni o'sha erkek turpoqlar gördünüzler mi?
Peki Orzan'la oturduk. Qanaydan borayli? Былтырғы салыштырмалуу биттасы бекер кетти да. А? Жазық сен адам сапсам. Бирөөсүн кош бергендей. Жакшы баракасын берсин эми. Ордуна коесуз дагы. Orduna qo'yib qo'yamiz. Siz qanchaga berib edingiz endi? Ya, ba oldu? Ba oldukmi? Жақсы. 20 minut boyu sizler bugünkü mal bazardın bağların bilip öttünüzdür. Бұл жаңы ноқат мал базарына кірген бодо малдардың бағаларын сіздерге толығымен көрсетіп өттік. Кейінгі шығарылыштарда біз жылқыларды жақсылап тартып берген әрекетін қыламыз. Біздің шығарылыштарды ақырына шейін көріп тұрыңыздар.